1 and 1, 2 and 2, 3 and 3. Welcome back with Loratu channel. Video ini halo atu responde hela komentar usi haunya video tutorial nebe halo ursi kurben ruan kolega nebe komentar mak idane ano tenta atu resposta tuir buat nebe hamate video ini hanya video kontinu sang usi hanya video ursi kurben ruan kuliah kono ba regres atu asesu ba iha YouTube partnernya. Yana basir fosai regras tolo regras primero maka tenki iha ona o ita tenki iha ona 1000 subscriber no ya regras segundo ita tenki iha ona 4000 jam tayang no ya regras tercero ita tenki acceso o registro pa iha Google AdSense ya video ini wakar fo hatu dalam o insa atau registro ba iha Google AdSense nian. Oke, antes atau tama iha proseso registrasi Google AdSense nian. Yang primera vez kita tenki register uluk o iha uluk ona email Gmail. Anesan iha exemplo nih. Depois email iha ona o registração email o lukutu ona itaba iha Google Chrome no ketiki namba daftar Google AdSense depois hotu tia itaba klik iha daftar Google AdSense dali datang ya kos bisa scroll back ita klik ya daftar Google AdSense. Nessa email modelo ansane. Kari kolay sir na bisiro ki email. Tenki register lu email mes. Hauni hene email ya tiona antao klik keras iha. Hauni email refere. Klik ho tutia. Ya Google AdSense musuhna ho ne panorama hanesane. Idan ema bolu dengan Google AdSense.